The new era for Toyota started with our new president, Akio Toyoda, who said, Toyotas need to be more exciting. I think this is an extreme example. And we didn't want to come with just another crossover. We wanted to have our own specific point of view. With this car, we wanted to go for a niche within that segment because we didn't think it made sense to come with this type of CSUV. If you look at it, it has the underbody of an SUV, but the upper body of a hatchback, maybe almost of a coupe. Nišna oblika pa ne pomeni nišne prodaje. Zagotovo ni bil cilj ustvariti nišni model. Cilj je bil ustvariti avto, ki bi se seveda v tem crossover segmentu, C-crossover segmentu dobro prodajal. Po prodaji vozil v tem segmentu je zagotovo razvidno, da smo Slovenci pripravljeni žrtvovati nekaj uporabnosti na račun dizajna. CHR je praktično edini model, ki smo ga prodajali še preden so ga stranke videle. Imam podatek izpred 5 dni, da smo do sedaj prodali 26 CHR-ov, brez da bi stranke ta model lahko videle in preizkusile. To diši po Applu in Tesli. Gre tukaj za podobne kupce? We believe that with this car we'll be able to reach out to new customers, and in fact we think that about 80–90% of the sales volume of the car will be new customers to Toyota. Glede na to, da je v bistvu CHR za Toyoto res game changer, recimo temu tako, smo se odločili, da bomo naredili raziskavo, da vidimo pravzaprav, kdo je ciljna skupina za ta avto. Anketirali smo 800 ljudi in dobili ven 5 ciljnih skupin. No, če sta Tina, Valentina ali Valentin, to verjetno pomeni, da Oni so predvsem ljudje, ki ne želijo nobene zabave zamuditi, ne želijo nobenega dogajanja zamuditi, sledijo čisto vsemu, kjerkoli, karkoli je, tam so. It's people who like to go out, who like to experience new things. Could also be art, could be going to a museum. It's just people who don't spend all of their time sitting at home behind the television. In ker smo vozili ravno po rojstnem kraju Don Kihotovega pisatelja, naj povemo, da vse kaže, da je Toyota s svojimi hibridi že praktično premagala mline na veter. In zdaj, ko po CHR prihajajo novi kupci, si Toyota obeta nove ambasadorje te tehnologije. Po prvih kilometrih lahko mi dodamo še, da coupe Highrider ni zanimiv samo zaradi pogona in oblike, ampak tudi zaradi neobičajno dinamičnih voznih lastnosti. Pa tudi delovanje asistenčnih sistemov nas je navdušilo.